Ai, namukena kambe ka masita Xitsonga analyst. Hey, yeah, namuntlha of course hi ta khela la hi King Tshinya vantshwa leyi nga ta hi khe hi linka na timhaka ta ka Dzumeri hi ndza hi khe hi ya ka kwana Afrika hi linkaku na Hosi Ngome The Post mi ka ha ri busy swinene hi khe hi hundza vhele ya hi khe hi ya ka Makhadzi and then makumu of course hi ta hi khe hi hetelela hi Henny C. So as everyone a swi tiva ku vhele early February ku ve na mhangu le ka Dzumeri hinkwenu ma swi tiva n'wina mi tirhisaka that road ka tiko va ka Dzumeri laha hi le ka ndhambi a blowweni ra ka ndhambi ra ku ya rinkini se ri le ku tsemekeni ka nkarhi wa sweswi ni yime na va vukosi va koho kwala va le ku swi tweni va le ku swi voneni ku blowa ra famba and stuff like that. Side view hi leyi a ku ri early 2025 leswi ya lexiwa i xiyimo xa blow leri vitiwaka ku i Pfalweni leri nga le ka ndhambi ka R529 leri hambanisaka nhluvuko leyi nga le ka ndhambi na laha a four-way stop a swi loko swi te tani mhaka ya ha bihini leyi because na mina no hlamula ka Saint of course 6 January video ya King Tshinya yi nga fika yi endla hey a ho vona video na n'wina mi ti vonisa mihlolo ku ndleka yini manjeni la after almost a year manjeni 27 million gone ka Dzumeri ka ndhambi belo leri nga akiwa laha va ri 27 million langutana patu ra national leri va nga te national a ri pfariwi January to January ka ha ri so a ku le ku tirhiweni ku fukuriwa mali ya government for nothing so kombela mi ta Scorpion xipikitera kana mi ta cheka ku mali leyi va yi dyaku la ya community leyi fanele yi tirhela community va hemba hi biloho va ku biloho ri dye 27 million a xi ndlangi xi lexi na 5 million lexi laha hansi ya 5 million yi tele ngopfu King Tshinya even half a million like xi lahansi ku xilo xi nga la ku xi lebele xi nga la mos 100 and something K mos ku xi lebelebe nyana or even 2 maybe langutani kusuka laha langutani height leyi mi vonaku le mhoni mi zoomela leyi janareti leyi mi vonaku laha hi laha xikontiri xi sungulaku koho laha langutani laha how many meters ku ya hansi oyi vonani pulani hikwala hi na timeyara hi na ti-MEC hikwala biloho hinkwa hi ta ku cheketa swihoxo kumbe timisteki ta tiko ra hina mukontiraka gerara hi ye a humese ku cheriwa n'wana munhu a tirha va loko hi onheleni so yeah ri gombonya ku dlala komhlolo ku tirha vanhu vanharhu a ku le ku tirhiwa ka nchumu la ayi kokwana evukeni njhani va lava vanharhu nyana vanhu va hi lava MEC hi lava nga yima lani ku na meyara vaakatiko hinkwavo va la a ku le ku tirhiwe ka nchumu la vanhu lava tirhaku la ka bridge leriwa vo va 3 hi lava ma vonaku laha va ri 3 hi lava ma vonaku laha 3 no vanhu lava vo ku le ka nchumu swi na xipede xo tlhavanyela laha hansi they're not doing anything just ku sweswi va ku nga twa ku ta na vo meyara and stuffs just nje a ku endliwe ka nchumu laha man one hi luya laha wa tumbela 2 hi luya laha ku dyiwa mali ya government for nothing langutani biloho leriwa ku ri tani hi kwini nga ku biloho ra xikobyani ku ri biloho ra nkova lowukulu so hi leri sweswi ri ta ku tlhantlhiweni biloho leri ri nge lunghi leriwaku timovha letiya ti ta ku hi leyi a wu voni a ku safe na le ndhawu liya laha leri biloho ri fanele ri suka hikwala na MEC phela height liya ku ndleka hi kahle phela height liya loko hi languta bridge ri laha hansi ngopfu ku meyara
Dihayit le nang tan height. xibulowa lexiwa va ri xi dye 27 million xi lexi mi xi vonaka la ivi hi vulavula ku hina a hi kahle a ntivi u fange va ku hi kahle ku endleka yini 27 million gone la hi nga phuvisani. So how you very very bridge le Ramartive? It's basically after Mageva and my sports complex. Stadium lexi nga tlhelo nyana maxiyindla lexiya n'wina lava mi famba mi hindza Mlotozi mara tivanyana bridge leriya loko mi ri hindza then mi ya ka that four-way stop. As you can see loko se mi hindza hi kona se mi ya ka that bridge hi kona se mi ya ka that bridge kona hero leri a khari ku ceriwini a ku ri loko va cela laha ni vo swilo swin'wana la hi laha laha ku loko ni ri ka chomu ko a ni ti ku yi ta ni komba na let me see even vo June 9 even vo 9 June already se a ku ceriwini ndhawu leyi i kha ri pfariwini swi ri ne a swa ku khale nyana ri pfariwini patu leri as you can see leswi nga lesa swo laniwa so swi nga ceriwa leswi a ni se vanhu va fika va jiki kwala mahlweni nyana la va ndleni ku va masin'winyana vanhu so me last time loko ni hindza musi ku ri ma June something I think then ku hindza and exikobyana phela la exikobyana ku se ku ni mpfula la it's a problem. It's a huge problem for timovha leti le hansi la then va famba ku then kota ku connectiwa ku yiwala ende xo ko phako bridge ro chavisa ni ku lala ntisi ni ri ku hola ku ta hi ta cheka la khale ka rona bridge leri a hi voni ko bridge ro chavisa le a hi yimeni henhla ka bridge street hi vona ku khale a ri ndlise kwihi ko bridge ro chavisa xi lexiwana look it's nothing phela ku xixinyana ako bridge ro hi ku i ti-bridge like ti-bridge tikulu loko swi nga ze swi teka that long mi vona ako bridge ro chave ko le bridge aninyana so ra xi xi endliwa la va nga ku tsandzena hi tihayiti ta swona swa kona hi corruption yi tinyike matimba mani a va ndli swin'wana ko le ka Dzumeri le a va endli swin'wana a va strike ku pfariwe patu completely swirhongo leswi nga ku endlekeni mani swirhongo ho leri bridge ra ko loko ndluwa hi maramara kona i khale phela like sweswi hi vulavula hi time frame i khale guys i khale ngopfu i khale khale guys i khale ngopfu like swa a fika swi hele khale ngopfu hi mhaka le bridge ni vona phela hi le bridge nyana la ko leswi bridge leswi swo mphunta nyana sweswiya ku luwa ku hi swona kwalaho swi swa kona a ritsi man hi nge swi tivi na hayiti ya kona ni vo xi ri hansi ngopfu ma swi ndlo hi xi hina ku ti hi le tlhelo ka swiki xi nyana henhlanyana a ritsi va ra ku thandekela but yeah it's too low so i xibridge nyana xa ko lexi ku luwa ku hi xo ku nga khale kha ku luwa na xo xiwa ku hoketa ku yini mali na yi nga problem i xilo nga ko hi timhaka ta timali i mali na swa thendera i swi problem ngopfu leswiwa mani khala ku tirha yo government straight a ta kota ku endla swa straight because a swi loko ya kota ku kha yi tirha ka public works va va kha va tirha vanhu lava kha va tlilina mapatu loko swo ndhawu government straight swi la swi ta lunga mani leswi a ku hansa mani a ridza a hi hundzeni hi mdani vele khe hi taka yo kokwana Afrika hi le ka kona Hosi Ngome Mr Boss hi nga se vekela video clip leyi ya ni swona kita va na challenge nyana because of music but sweswi hi fikini ya hi to vekela ti-news sections ntsena hi toko a yi vulavula yini laha kokwana Afrika so yi sungula yi le ka na timhaka ta a ni swona vhele a ku ri busy le ka Hosi Ngome Mr Boss like a ku ri na gathering vhele ya defense ta Mr Post and stuff like that. Tata nyama mzaya, tata nyama. Tisukela kula kuchasela vanhu ni dlaye homo ni dlaye homo humile ku tata nyama la ka kwana Afrika. Chasa ngofana. Eko ana hi screenshot ni ka mampoto lama kha ma pfula ko le Hosi Ngome Mr Post laha ku yin'we ya ti-sections yi nga kota ku va yi screenshot swi ti komba ku nyama a yi ri hansi swinene
ku ya hi crowd yaleyo yi ri loku lavekeni mhaka yin'wana ya mapoto and stuff like that. As you can see kwalani, so hey, a redzi mara ku hi Mr Boss ra dlaye homu na kambe te na honca I think and stuff. I don't know, I'm not sure about that. Happy New Year, happy. Kwale ni vone phela leni ni twe panyasa akusigide anga dyanga na nyama le. A sigede loyi a khome mike loyi hi kha vulavula kha fambisa ntirho. Ere loko a khoma life a kuma nyama se herile. Mara mzaa wa chasi wa titsandzeka n'wana sesi. Mahlasela xikwala ka ngoma. By the way, come so I blogging One Africa not music a bit high there. So you come so I video life guy level. Mung share la video lewa mung komba ku nyama idwa njani. Hayi leswa so ifambe dlayela vanhu huku yin'we mara ka live hey man dlaye homu dlaye mbuti yini zayile ku chaseni guys. Zayile ku chaseni le ku tsandzekile tsandzeki hinkwaswo. I nga vitana vanhu i nga vitana Gaza hinkwayo mara mapoto lama makulu mara ma nga ri na nchumu ku tlhela yini mara mzanga na ku penga mali. Phela leswi a swi fita ku a ti dyela hina nsati wa hina vana va yena ntsena. Swi vitana vanhu hey tanani na n'wina mo ka mi nga ri tifeni ta hina tanani haleni ni thyakeni mi pe mani ti tsandzeka lo xava nyama sweswi ni tindlela braya ya mina na bruri. Hambi vo ma tsemelana sweswi a mi ri xona na leswi a mi tshamisile swona ni hundze hikwalani phela ni vona hi lero mi lo i tsandzeka no mi xavela yena byalanyana lomu vitana i xona mfana wa mfana wa ti tsandzeka n'wana sesi ni ku dyondzise ntirho ni ku dyondzisa ntirho n'wana sesi a famba a xava mukhwaribali a mi dya yona a mi dya yini kahlekahle kona hamba loyi a ka tshinya vantshwa a n'wi nyika matomani ya ha yeleyo. Hayi leswi no overall hi kha hi hembana hi ta album swa tikomba ku swi na dyondzo ni swi vekelela la yi kombisa ku yi ta humese Good Friday ba swi komba swi na mavunwa yo tirhi na murhangaphandle a ri sungula hi kha hi swi vula no twini ku it's a repetition and overall swin'wana swilo leswi of course yi nga fika yi swi kombisa but then overall beef a yi surround about meeting yaleya hosi ngomisa the post hi nga hi vona kwale le ka hina leswi hayi a ridzi a nyimpiwa ya leswi video unfortunately ni nge yi tlangi sections to tala because nyanga bya music a wu rasa la ka background swa boranyana swa ti-copyright and stuff like that. I'm very key taka ta makhadzi hayi vete nghena straight hinkwenu ma swi ta humelela accident a kwa swi ri serious as you can see like kwalani a ku na khuhlekini but then overall hayi loko helini sweswi like very ku exercise ayiseni kwalani and stuff like that mina physio ya yena la physiotherapist ya yena and stuff like that and stuff you ku vona you humela masunguleni and stuff like that. So swi kahle wa kha wa hila yena and stuff like that. A ku swi kahle swinene ku na swi kahle swinene as you can see this before and also after as you can see hayi loko holeni fast as you can see kuna a huge difference. And the look receive na support yikulu na ku le kaya and stuff like that as you can see swi kahle ngolo I can see xikwembu na yena I can see xikwembu xi va xi n'wi spare na hi life mhaka kahle swinene hi nga vula tano and stuff like that so leswo hayi a swi kahle swinene hi le ku khenseni ka xikwembu and stuff like that. Veri u do va sharp munghana wanga only God knows ta va sharp munghana wa mina ku tiva xikwembu ntsena and stuff like that. Mani wena lava and vona van'we va yela ku ni ngopfu na yena la a ri ka hospital bed. This one I think this might be her mother, this one on the far right. Video yi nge zoom na yi zoom ya hlupha mazima yako. I think this might be her mother. Fine, I think so swi kahle swinene.
and then very very hetelela hi Hennessy and stuff like that. With some great news with some great news because his song very very as you can see like 10 million views and stuff like that. Congratulations to him. It's one of the best songs in full volume. Just take it. One of the best guys. Look at it. 10 million views. It's crazy. It's crazy. Because you're doing 24 August, you're doing 25. Rna pound. Swi kahle swinene nga vula tani ku congratulations to them va tirhile swinene koko yes you're international koko a ri bangu vale ka Gaza ni nga vula tani like ro trend as a national song ne mina haleni and I don't think I recognize ngopfu hale xigazeni I'm just ringa this big and almost ri ya ka 11 million views. Goes with around 200 and something. It's crazy, guys. So I'm gonna congratulations to I train I bomb. Dalio. Look what oh, you see. Lesho. Look what I'm getting. Subscribe.